Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Kali ini ondel-ondel kecil lagi ada di pinggir sawah nih teman-teman. Katanya di sini banyak mainannya. Kita cari teman-teman. Apa benar teman-teman di sini banyak mainannya? Wah, ada apa ini? Ada ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel Abang None. Wow, keren. Ada ondel-ondel Abang None. Baru ada nonenya doang teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu ada abangnya teman-teman. Kita cari teman-teman. Ada lagi gak ya? Wah, apa itu? Apa itu hijau-hijau? Ada apa itu hijau-hijau teman-teman? Wow, ketemu teman-teman pasangannya. Si abang nih teman-teman. Ondel-ondel Abang None jadinya teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Ada lagi gak ya? Wow, apa itu? Apa itu? Apa itu teman-teman? Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel. Wow, banyak teman-teman. Di sini banyak teman-teman. Banyak ondel-ondelnya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ada ondel-ondel lagi teman-teman. Ada ondel-ondel lagi teman-teman. Wow, keren teman-teman. Keren. Wow, banyak teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya? Masih ada gak ya? Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel. Wow, ada ondel-ondel. Satu, ada dua. Wow, keren. Kita taruh sini teman-teman. Wow, ada 6 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.